Allah ni pegat urah Jumat semata-mata untuk tabung ramai. 7 urah kepala urah Jumat. Kepala malam Jumat. Ulia malam. Urah Jumat tengku leh orang bak neraka. Hana soal ke atapu nam rutuh di biarah lia gerau aja kepala hasa melakai apa now for dit nam rutuh biar dit 3 detik jam 6 rutuh di biar lia bak neraka yang kaya jatah neraka dit nam rutuh naik dia. Orang kepala Allah mengenkan doa orang kampung. Kepala gerau orangnya. Orang yang kaya tah neraka buhagam inang lang tiap-tiap detik 6 roh leh neraka. Orang Jumat. Apa? Orang Jumat orang paling lebih. Kepegat Nabi Adam orang Jumat. Keutamaan syurga Nabi Adam urah Jumat. Gepegat kiamat tengah urah Jumat. Tanya budak di kubur masing-masing urah Jumat. Tamang syurga urah Jumat. Orang yang cukup boleh hasil menyertai ibadat. Belah syaitan urah Jumat urah EU. Laut mubah. Pegang kedepuh mana? Halo, taji tengku halo. Jioh tat bidak. Ibadat urah Jumat malam ngan urah lain jioh sekali itu. Urah Jumat tak mana di rumah? Tak mana? Pergi besar mana? Gepampun dahsyat Tuhan walaupun taduk nganu ada pantai. Yang urah Jumat. Ya, tabuh langkah yang tabut tajak usung masjid. Gutulih pala 10 buah pala, gesampuh 10 buah tajak. Kalau yang urah Jumat gojak berjalan jauh. Mengalu langkah. Jalan na 2 buah. Tayak wet pada yak usung masjid berjalan depan, di langkah. Dan dia tajak jalan jauh lepua merumpak. Menyata je jalan tak melupak 10 bab apina, menyata tok 50 bab apina. Menyata je jalan tu melupak perjalanan liang 100 bah boleh, tayak je 500. Nyan Bandung saksi jumlah pot buat Tuhan urang kiamat. Mantau galak tegelo saksi ngendi? Tahu galak. Ya jauh. Nyampai rumah hujak kudera hujak ni kalau. Tapi kalau jahil ke pungo ya. Padahal lebih pungo ji. Hai dia buat ramai ji. Apa? Apa? Jadi benda berarti kalau hidup hanya di jalan nampak ke jalan anda. Kira langkah ji. Oh. Ya. Walaupun kudu macam mana.